Dobar vam dan, štovano gledateljstvo. Evo nas u još jednoj uredskoj olimpijadi. Današnja disciplina ronjenje. Saša Lozar i Mali Kuzma 1-1 glave u lavabou. I krećemo. Saša Lozar je navodno trenirao sa dupinima usred Mediterana, pa ćemo vidjeti kako se to odražava na njegov današnji rezultat. Mali Kuzma navodno ništa nije trenirao, ali kaže za novine: spreman sam i pobijedit ću. Praktički imam škrge. Saša Lozar glava pod vodom, Mali Kuzma glava pod vodom, ne znam se još, tijesna je utrka, ne mogu sad procijeniti tko bi mogao biti pobjednik. Mali Kuzma izgleda kao da se guši, ali može biti da se samo radi o nekoj novoj tehnici disanja. Saša Lozar miran, evo vidim da rukom je odbrojava kako mu srce tuče. 32, 33 i to je to. Previše za Malog Kuzmu, previše za škrgu. Saša Lozar odnosi pobjedu sa rezultatom 33. 3-3-3, što je dovoljno za ovu pobjedu, ali ne da sruši svoj prijašnji rekord koji je 3-6-5, kao što znamo svi.